Tekereza gato, igihugu kidakora ku nyanja kiri mu mutima wa Afurika y'Uburasirazuba kigiye kuba icyicaro cy'ikoranabuhanga rihambaye kandi rihenze ku isi. Ingufu za Nucléaire ntabwo ari inzozi, ntabwo ari filime za siyanse, mu gihe wowe wibereye mu buzima bwawe bwa buri munsi kure cyane mu murwa mukuru w'Uburusiya i Moscow, hagiye umukono ku masezerano akomeye cyane agiye guhindura isura y'u Rwanda n'akarere k'ibiyaga bigari Burundi. Ni amasezerano azagiza u Rwanda mu kinyejana gishya cy'ingufu bitarenze umwaka wa 2030. Ese byagenze bite? Nirihe koranabuhanga u Rwanda rugiye gukoresha ritandukanye n'ibyo wari usanzwe uzi ku nganda za Nucléaire? Reka twinjire mu mizi y'iyi nkuru. Tariki ya mbere Nyakanga 2026 ku munsi wa gatatu, amateka mashya yanditswe. Ikigo cy'Uburusiya gishinzwe ingufu za Nucléaire kizwi ku izina rya Rosatom cyatangaje ko umugaragaro ku Rwanda n'Uburusiya byashyize umukono ku masezerano y'inzira, no kuvuga roadmap agreement yo kubaka uruganda rw'ingufu za Nucléaire rukoresha ikoranabuhanga rigezweho rya SMR, Small Modular Reactor. Ibi ntabwo bije bitunguranye, nibukurikirana amakuru y'imibanire y'u Rwanda n'amahanga. Uribuka ko mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka umuyobozi mukuru wa Rosatom Bwana Alexey Likhachev yari yatangaje ko Moscow na Kigali bamaze kumvikana ku ishingiro ryo kubaka uru ruganda. Uyu munsi rero ibyara amagambo byabaye ibikorwa. Aya masezerano yasinyiwe mu mujyi wa Moscow nyuma y'inama ya mbere y'inama ngishwa nama ihuza u Rwanda n'Uburusiya mu by'ubufatanye mu bya Nucléaire, iyo bita Russia Rwanda Joint Coordinating Committee. Ese muri inama higiwemo iki? Ntabwo ari uruganda gusa baganiriyeho, ibiganiro byibanze ku bintu bitanu bikomeye cyane. Icya mbere ni umushinga nyirizina wo kubaka uruganda rw'ingufu za Nucléaire. Cya kabiri no gushyiraho ikigo cy'icyitegererezo cy'ubushakashatsi ku bumenyi n'ikoranabuhanga rya Nucléaire mu Rwanda. Cya gatatu ni ukubaka ibikorwa remezo byose bikenewe ngo iri koranabuhanga rikore neza. Icya kane ni uguhugura abakozi n'abahanga b'Abanyarwanda bazakoresha ikoranabuhanga. Cya kane kandi ni ugushyiraho amategeko n'amabwiriza agenga ubu bucuruzi n'iri koranabuhanga. Kuki u Rwanda rero rwahisemo iyi nzira kandi rugamije iki? Ushobora kwibaza uti kuki u Rwanda ruri kwishora mu mishinga isa n'ikomeye gutya? Igisubizo kigufi ni kwihaza mu ngufu kandi vuba. Dr. Lazina Zerbo, umujyanama wa perezida w'u Rwanda mu by'ingufu, akaba n'umuyobozi w'inama y'ubuyobozi y'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ingufu za Atomic, Rwanda Atomic Energy Board (RAEB), yatanze ishusho y'icyerekezo cy'igihugu. U Rwanda rwihaye intego y'uko mu ntangiriro z'imyaka ya 2030 ingufu za Nucléaire zigomba kuba ziri mu bwoko bw'amashanyarazi akoreshwa mu gihugu. U Rwanda ruri gutera imbere mu buryo bwihuse, inganda ziri kwiyongera, imigira kura, ikoranabuhanga riri gufata intera. Kugira ngo byose bikore hakenewe amashanyarazi yizewe 100% adacikagurika kandi aboneka ku giciro cyiza, no kuvuga igiciro kiri hasi. Dr. Zerbo yasobanuye impamvu bahisemo ikoranabuhanga rya SMR cyangwa Small Modular Reactors. Mu myaka yashize kubaka uruganda rwa Nucléaire byasabaga amafaranga barirwa mu mamiliyaridi menshi y'amadolari. Imyaka ibarirwa muri mirongo yo kurwubaka n'ibikorwa remezo bihanitse, ariko SMR yo itandukanye n'ibyo. Dr. Zerbo yagereranyije iyi SMR n'ikoranabuhanga rya plug and play. Tekereza nka flash disk ucomeka muri mudasobwa igahita ikora. Izi nganda no za SMR zikorerwa mu ruganda, zikazanwa zapakiwe, zigateranyirizwa aho zizakora, zita zicomekwa ku muyoboro w'amashanyarazi usanzwe uhari. Bivuze iki ku bukungu bw'u Rwanda? Bivuze ko u Rwanda rutazakenera gutakaza andi mamiliyaridi menshi avugura imiyoboro migari y'amashanyarazi, ibyo twakwita grid modernization, cyangwa ngo rusenye ibikorwa remezo bisanzwe, kuko iri koranabuhanga
ryisanisha n'ibihari mu buryo bworoshye kandi buhenze gake ugereranyije n'ingana nini za kera. Uburusiya nk'umufatanyabikorwa wizewe muri iyi nzira. Ku ruhande rw'Uburusiya ubufatanye babufata nk'intambwe ikomeye cyane. Kirill Komarov, umuyobozi mukuru wungirije wa mbere wa Rosatom, yatanze ijambo rikomeye cyane nyuma y'isinywa ry'amasezerano. Yagize ati, turi kuva mu masezerano y'imbanzirizamushinga, ibyo twita framework agreements, twinjira mu bikorwa bifatika, kuva ku guhugura abakozi b'abanyarwanda, kubaka ibikorwa remezo bya Nucléaire, kugeza ku mishinga y'ubumenyi n'ikoranabuhanga ry'inganda nto za SMR. Komarov yakomeje ashimagiza umurongo u Rwanda rwafashe, avuga ko u Rwanda ruri kubaka gahunda yarwo ya Nucléaire mu buryo butajegajega, bwizewe kandi bufite inshingano. Yashimangiye ko Rosatom, ikigo cy'igihangange ku isi, cyiteguye kuba umufatanyabikorwa wizewe w'u Rwanda muri buri ntambwe yose y'urugendo rurerure. Ibi bigaragaza ko Uburusiya butari kureba u Rwanda nk'umuguzi gusa, ahubwo nka partner mu bya tekinoloji muri Afurika y'Uburasirazuba. Ariko se ubufatanye bwaba bwaratangiye ejo bundi? Igisubizo ni oya. Ubufatanye bw'u Rwanda n'Uburusiya mu bya Nucléaire bufite imizi guhera mu mwaka wa 2018. Muri uwo mwaka nibwo ibihugu byombi byashyize umukono ku masezerano y'ibihugu, ni ukuvuga intergovernmental agreement, yerekeye gukoresha ingufu za Nucléaire mu bikorwa by'amahoro. Kuva ubwo rwabaye urugendo rwo kwigana ubwitonzi no gutegura neza. Umwaka wakurikiyeho muri 2019 u Rwanda n'Uburusiya byumvikanye kubaka ikigo cy'ubushakashatsi mu bumenyi n'ikoranabuhanga rya Nucléaire mu Rwanda. Ikigo ntabwo ari inzu gusa, oya, giteganyijwemo kubakwamo uruganda rw'ubushakashatsi ruto rw'amamegawati 10, kuvuga ngo ni 10 megawatt research reactor, hamwe n'urusobe rw'amalaboratoire agezweho. Reka nkwagurire iki gitekerezo. Uruganda rwa megawati 10 ntirugamije gucana amatara yo mu ngo, oya, rugamije gufasha abashakashatsi b'abanyarwanda muri siyansi ingufu za Nucléaire zikoreshwa mu buvuzi, nko kuvura kanseri hakoreshejwe imirasire, mu buhinzi, mu kongera umusaruro ndetse no mu gusuzuma ubuziranenge bw'amazi n'ibidukikije. Bivuze ko u Rwanda ruri gutegura abahanga barwo mbere yuko ruzana uruganda runini rutanga amashanyarazi. Ni gahunda ipanze neza cyane. Nkamwe mukurikira isesengura ryacu hano ku miyoboro wanyu, muzi neza ko mu rwego rwa Geopolitical nta kintu kibaho ku busa. Mu gihe ibihugu byinshi byo mu karere k'ibiyaga bigari bihanganye n'ibibazo by'umutekano cyangwa gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bwa gakondo, u Rwanda ruri kwishyira ku rundi rwego cyangwa kwipositioninga nk'igihugu kigendera ku ikoranabuhanga rihanitse, high tech hub. Ibi bishyira u Rwanda mu mwanya mwiza wo kuzaba igihugu cyohereza ingufu, ibyo twakwita nka energy exporter, kugira ngo mbyumve neza, mu bihugu bituranye mu myaka iri imbere, cyangwa se nibura kikaba igihugu kidashingiye ku ngufu ziva hanze. Ku ruhande rw'Uburusiya, kuba bukorana n'u Rwanda ni uburyo bwiza bwo gushimangira ijambo ryabwo muri Afurika, butanga ibisubizo bifatika ku bibazo by'ingufu byugarije umugabane wacu. Mu gusoza amasezerano ya tariki ya 2 Nyakanga 2026 i Moscow, ni ikimenyetso kigaragaza ko inzozi z'u Rwanda zo kuba igihugu gikoresha ingufu za Nucléaire mu rwego rw'amahoro n'amashanyarazi ziri kuba impamo, binyuze mu ikoranabuhanga ryiza rihendutse rya SML, ubufatanye bwa Rosatom n'ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe ingufu za atomique mu Rwanda. Umwaka wa 2030 ushobora kuzasanga u Rwanda rwarabaye isoko y'ingufu zidasanzwe muri Afurika. Ese urabibona ute? Urahoze ijisho kuri iyi mishinga ijyanye n'ingufu za Nucléaire mu Rwanda? Urayishyigikiye se cyangwa ubona hari ibindi byagakwiye kwitabwaho mbere? Ndagusaba gusiga igitekerezo cyawe ahandikirwa ubutumwa muri comment section kugira ngo tuganire kuri iyi ngingo.
niba kandi iyi nkuru yakuryoheye ntugende udakoze like ndetse na subscribe ndabakunda cyane muri ab'agaciro.